December ni kulni thum St. John of Keti siang boy thongkhat za thum som kwa in thongkhat za li som sari kum thum tiang Krakow University professor the great scholar of the University of Krakow araksumi St. John chu Poland ram Kenti khwa thongkhat za thum som kwa kum a achuak siang boy chan nak amu nu a Krakow University asiangak chian ha kha volai lai thiam nak long selo in kharau lai kong zong an thai kho nak ding a phak pi in a zuam I arak chon piak chi na ama le ama zong amhan mi zup nak chon piak tu a arua apal mi ru nak le zul nak kha dau I sho ding in asiangak chian ha kha bang lo in arak chim arak chon piak na na in thil ri le hriam nam mang hla u phim le nem te in le dot nak hriam nam long kha mang u sham sham in rian tuan tu nak chu nan tharau kha asong tar I atha bik thil sining kha ashok di te lai ti zong in arak ti na St. John chu sikan zula upadi kha dikte in ashwai azul pi na I tangdor nak tling he zel tuang a zai man pha mi umlo in adin ton hlei a zaitik man a rol arak ai bal lo angan dam nak izau felding in ral rin an rak pek tek a rol ul nak rol isum deuh nak tu abu in kum sau pi anong mi that seram khul tlong mi kan pa le min thang tampi an tia ale na ni khat chu rol ai nak khan a liau a halwak mi pakhat a in mai I atan kha amu chikhat lo a angai mi rol di lakha alak I halwak pa chu avapek asina in rol ai nak chabuai a arat than tek a apakan chung khatte in rol a kau kha khro har in amu asyang in university zong a atu le atu ti bantuk in misifak na cha a rol dak nak puai atu apiak lang mang na voi khat chu alung athong I upat ok le dot ok atlak mi vicar foreign siang boy sinak kha August a tuan vo pek araksi thongkhat zali som sari kum thum kum Christmas laizan a arak thi Pop Clement hlei thum nak ni St. John kha ama chu achim bantuk in atua mi upa tling pakhat sinak a upat pek tlak mi asi tia arak thang that